Ibas warisi nomor nih mama tua laus nadikan kita ibas karena si dia pulung mau kita kerinai tengah-tengah jamur guru pulung nenda emang kena ibas kata pengalung-alung nandangi kami kalimbu kami mungkin ibas pelayanan kami ras tanggung jawab kami anak beru di tengah-tengah jauh undu silagi pas agak undu bagai ukur undu pencibal kendaraan kami bagai pendarap dahin kami izin ulang utama-tama sangkut ukur undu karena gegeras pemeteh ngomendai dalankan kami bagi semalna ita tengah jauh undu emang kenapa ikin biak nasi harus idalankan kami makanya tetap kami ajar-ajar rindu gelah ibas lakon-lakon banci terulin ibahan kami ya sekali lapas bagi ibas ukur ndo redandankan terem kami ibas pak sana senda pekan-pekan kami kerana ya gua ninta engkau bagai pekam nanti kami kata bujur jenari gerdandan kengo hendai ban kami hendai kata pemenang ibas lanuk acara kam kalimbu kami semiring mergana makana guna naken kata nandangi mama tua ya kam kami menghuli eda ibandulah kata nukrina tapi eda ban kami kata tersingat nandangi kam mama impal kami entah permen kami bagai pe kam mami bagai pe biak nina turang kuntah ras permain kakak tua melias pacar ngerana ibas warisi sendah bekas lur tenah pepulung kenai kakak tua sadai kami belum ngatakan kata pe sebab kami selinalu kamnaringe si betuana sebab isu kanalu bagai pe kubucoli harus kabar dari itu sedang bakal gini kami sedang ngalau-ngalau kali bubunta ras puang kali bubuntai kagak tua bapak ini sedang teman sedina gila ular beneran dan di rumah di masa-masa gelukku memang kurang kesehatanku tapi bagai teman sedina memesak perhatianku aku cuma paras kakak bagaimana laga gara-gara kasih sifat ayo disiplin itu kayak kakak tua kai bagi tenah kali bute respon kali bute ayo bagi dari nu suruh ngajar dari nu kai ayo bagai anak buruh kami anak buruh menteri kami bagai bibi bengkila silih turang sinteram tuhu waswar sudah kakak tua ngolaus dari kita kampe sa pengidah kami usur di tengah-tengah cabut kami minara mergana labau kamar buang lepas tapi waswar sendak ibas kakak tua indah ngolaus adi tetap tu kami minara mergana suku tanari
Langabau kami pulung kali krina pai. Labau kuragi. Banu kamar kami. Uga perbaharan kata tua itu dan lagi kami. Asa gagah berlulit labau kuragi itu. Perbahan rumah kanggo merga kami. Bagaimana ku kulita. Perempuan kapan bapak anu jika bersedia negeri anakku. Tuhia. Kelah kampai kuat jejak bapak anu. Ras kakak duwe bagailah pendalan kedua anakku. Kakak tua ulah borak sehat ini anak tas ini lagi sini berlu bagai peras kempun tas terbaik tua kami pengerina berjuak-juak seni nandu ras nandai tai gerina tua selamat jalan kakak tua. Nanggo pajak cinta kami dan pulung krina nak pulung terbekas pernah kendai kami tua. Bang ini kamu biasa dan ngajari kami krina ke ketua. Adik kamu nari ngajari kami ke ketua. Terbeluh kamu bagi hidup ketua. Dalam dosa jalan dan senak teh krina teman sini nanti bagi hidup ketua. Magamat badu pe krina kam sina kami si lo cimai dam lalak katakan kami bujur man Bandung. Sabna hidah nunggu kami krina kami lalu merkana si ikutan nari. Beluh kamu nutup-nutupi kinilah beluhun kami teman senina lalak katakan kami bujur man Bandung. Jadi bagai meninggu ketua deku belulas ketua. Emang kamu kayak nakku dalam dosa jalan krina nakku. Adik katoin dan dubai kalam singkat aku. Ay mga terbuluh kam aku. Lah ikuti jejak bapak anu aku. Ay mga ketua. Selamat jalan ketua. Man Bandu anak kami sidi laki bagai persedi beru. Lah ketadingan kam beri kami. Ras kempuk rina morah tuhu morah hateta adi orang tua laos nadingkan kita. Tapi ning kami bapak andu anakku adikku inget ibas akhir kegeluhan kakak tua enda enca kakak beruginting laos nadingkan kita tergejap kenaku maka kakak tua enda lana yakap na meriah ras kita. Maka begini ingku lit 3 bulan terakhir enda kuakap bicara bukan dupi kari HP na banci kari 10 kali sadawari lit SMS na kubas HP ku bagai pe miss call na katawari benpai momon tekuak manu pe beli na aku momon lang kuakap tuluh pe pernah kakualawi kaya tendu katuaniku mengal kuaka anak lana yang bertunduh kungkukan sebagai tekuak manuka ini na jadi kaya nari yang kandu si payo katuaniku darami min teman ku anak ni naman bangku jadi labola itami-tamindu katua yang dekam anak kami sedih beru kam anakku sepelita ras permain pe itami-tamindu te aku manbanu anak kami si ketamuli peres berberi kami si badi si ekap kamu ngalau-ngalau sa gelah katua yang tading ras kam bagai pe si tati mulih-mulih kami pertibinari rusur ngulih-ngulih
katuenda bagai PKM beri kami suruhun rasa anak kami dia kamu gondawi 300 tu aku sempat kendu dengar mulihi katuenda bicara pulung PKM tiap wari cengiani salaka na meriah ras kita makaida anggaplah kelausan katuenda ngupasu-pasu simbelin isehkan di batak ke tengah-tengah jabunta ngu ibere kena keriahan si tuhu-tuhu men katuenda ngu jumpa ya ras kakak si baru ginting dube jumpa ya ras senina kami singgul ben laos nadingkan kita maka manbandu anak kami ras beberi kami krina morah ula morahsa pidah ndai pertangis du bas kamu mengatakan selamat jalan pe menam-menam lanai tramperendu pertangis du enda buatlah hibah kejadian enda maka bas kelausan katuenda labo enda sada mengatakan sama kita liyah entah penggu melumang bagai musur belas-belas di bas kita nggo kami melumang kain ini tarusur tapi lupa kita maka kita penggu orang tua nggo kami kita kempu labo mungkin lid orang tua lalap ngasup ngeluh ras kita gua apa yang sada paksa pasti kita siram jadi endap ning kami manbandu anak kami ras memberi kami bagai pekempu krina si perlu ibas penadingkan ketuenda kuakap ulah kal kampagi bagi kami si toganan si panjang pujutan adi sangang geluh dengan katuenda sada arih du ngadep-ngadep sa enca pagi lawas aya endakin mereda dekahan rasaku enda buen merdeku brekin belanjana hidup pagi arah pudi enda ulah kal pagi terjadi sebagai rupa gelah ketua pe pertandina malam matena jumpai di bata bapa jumpai ras kakak si beruginting dube jumpai ras senina kami jumpai ras orang tua nggo meriah malam matena endam kata si seken kami dagai bagem ketua teman senina lanai kam rusurku teleponi agingku nindungai ketua nggo malam aku ataiku nggo jumpa ku ras kakadu temanku urban sebab makabaci ku kamriah nindungai ketua selamat jalan ketua ibas penadingkan kakak tuenda menakan ken baswari si dua berngi aku lebih secara pribadi melala ke kudat kesan ija selamenda lid kepekan kata tenah kakak tuenda nandangi kam anak kami sidi kita raduras tading ilo cimbenda sikungit na lebih tahun 62 rembak dengar rumah orang tua bagepe Bapak Milala Mergana nande berutarigan ras nande berubarus kuingat kal ersada kal arih nanai nari makana diras kakak bapak sifat enda nggondekah kalaku sitandan sadanari kesan si kuingat iban naman bangku ijabas tahun 87 iya je serayan Tuhan ibas GBKP iya ngajari aku oras nande tengah-tengah jabu bengkat ku berita semeriah henda jenah melala kalau berikan nabangku masukan ugakan kita arkini teken mandi bata kenca bagi lawas Bapak Milala Mergana ras nande berubarus pindah kakenda ras kakak beruginting kugang kembang menakan jenari
rusur rupi kami jumpa lanai meriah ke bual kami kita ia pesibuk selaku sekalak guru. Tapi baswari sinrbinai ijalit kata tenah kakak tuenda nandangi kam anak kami si diberu ras memberi kami kerina. Ijabas sekena pagi padanku nandangi di bata ban kel pagi gancihku singkelengi kam kerina anak kami ras memberi kami tengah kuta loci wenda ni naman bangku ije tuh dabu kel pusukku lakin 15 kendu anakku memberi kami kerina gelgel nari be kam kerina anak kami sidi laki ras sidi beru sering kau gak kamu rasana kue ija isah kendur bine tenah kakak parang sintua nandangi kami ija itu megogo kelateiku bagem dage lina kata muli ras memberi kami kam bagi nak kami parang singuda si tading itiga raja ibas penandingkan kakak tua bapak sifat enda labo kam melumang di tengah-tengah kutalau cimbenda enterem kami bapandu janah aku mau bagi pengenda sendu di tengah-tengah kutalau cimbenda bagim lagi kakak tua engkau kalau kan tenah du janah engkau kusahkan kata aku nandangi anak tak gerina malam tuh hati kami bagim lagi man kam anak kami gerina ras memberi kami ibas kelawasan kakak tua bapak sifat enda sirelakanlah janah sidalankanlah kai simhuli sidalankanna masa gelupna bas dunia te aku karena surah-surana kain dai siturikan sebuyak kami sukan alunari iya nggo jumpa ras kakak buru ginting nggo malam matena janah ngorsada iya depan di bata pengarapan tak kita pe menjuah-juah kerina si tading kena bagai bekrina man kam kempu kami si dilaki si diberu si lawas lini bulang nakku si relakan nia artoto kita man dibata gelah kita menjuah-juah kerina tading kena bagai menege nakku pelita kam tading ijenda enteram turang du siman kependu bagi be kempu krina si laki si diberu terbeluh kam amin nagia kakak tuandu laras kita ijenda harapan kami arah HP arah telepon rusurlah kam ngerana persada-sadalah hari Hindu gelah kakak tuandu be malam matena ibas penadingkan bapak andu endam pengharapan kami endam sitikal kata si terbelaskan kami man bandu sembuyak kami nalunari kubutulia nari endam kami sembuyak andu seninandu si tading lau cimbenda ja kurang lebih na ibas perbahanan kami menakan ibas waris dua merenghinari ibas kelawasan kakak tua bapak sifat enda si ajar-ajaran kita jenda nari kupudi gelah raduras bagi kita kep anak ta ras kembunta si tadingkan kakak tuenda endam pengharapan kami bujur ras menjuah-juah kita kerina ndi si kelengi kami kam anak baru kami apa pelarun dobah turang nandena teman bina anakku teman nandena turang mamina
Karina kam katangku laku pilihi anakku kam lam lumang naku enggo pilaus bapandu rasunan rendru kami tetap terkelengate nandangi kam Krina bagaimanaku bagaimana teman nandena ngeloh ngenan rekenan rube anakku bapak kena yang gorsada arikna ras beruginting raya anakku sehat-sehat ras menjuah-juah kita Krina tading kena bagaimanaku sabar-sabar dirukur aku pesi barat bagian sebelum ngerana bujur ras menjuah-juah kita Krina Iba suari skala indah kakak berkat may aku ke tanah kemuliaan ndahi meruginting bagai neni indu curang ay makaulah ka rama-rama ora mananak ta sini laki sini berut curang ora rama-rama ora nandahi semua selina naring kendalan naring penerita kilakangan atai Trina kurang kakana hagai kurang siaran lakam pagina dari anata kaulah pagiat terbawa kangen Enggak. Pertama-tama lebih bujur siapa kan man Tuhan juga bebas perkuatan kita baca pulung sekali bebas jabureda Krina gunang ngerdalankan peradatan Bapak sembari berkara senade baru giting singgolau senarikan kita jine nade Bapak ada kami 20 Krina rasana berutai jenda nade ugang ini ku erban kata mana nak berutai nade ajar hidup anak sisi tengah nade Ijakam dai nanai beruginting silangko nembeh silangko merawa nanai beruginting Bapak seperti bergana ajar cari anak dusi tengah Bapak sehat-sehat kam Krina ku tadi kengeni dua nanai Bapak ngombelin anak si tengah dua nanai lagi nak kamu tu bergeluh dengan anak ya ayam katandu Bapak sendiri mergana ngepulung kami Krina Bapak ngepulung anak beruta Pak bibi beruginting
Karena kami nggak pulung keringanan bibi. Anak-anak kami ajari kami sila belum enak, anak belum enak. Selamat jalan Bapakku, selamat jalan Ibu Ginting. Emang kembelin pengharapan kami nandangi kam krina kalimbu kami sembiring mergana. Maka nabaleng-baleng lah ubur dusi kam impal kami res mama kami krina. Karena si Torosi ibas karena perdalan acara eda banci menghuli ia. Emang karena terbelus kam ibas dalam kenca ibas karena kusangkap geluh ta. Emang kapan badu kalimbu kami sembiring mergana. Dalam nindu dagina manjar-anjar tatap peti jenazah mama tua menbadu serjabatan kami ngergitekan mama tua dan laus ibas cair metua salih kendu dagina gendang ta kelapang-kelapang dalam kalimbu bunta gelah naruh kalimbu bunta natap peti jenazah mama tua enda. Ya, Eman Madu serjabatan kami dan kalimbu kami ngomenda seipeti jenazah. Eman kanaman Bandu kalimbu kami baleng-baleng lah ukur do. Ya kita ibas waris sedah teran sora, ibas waris pagi teran rupa kita. Eman kanaman Bandu kalimbu kami selekit ukur kita. Saya ingin menjual-jual kena kalimbu kami ibas tarikan mama tua enda. Ya, memandu serjabatan kami memaju buku hidup gendang ta. Ya, emang karena tertinggal-tinggal kam nandangi kam kalimbu kami sekali bukuna dabo. Emang kena kelanangan ngadi kita lanjut. Ya, jenari piga-piga kam kundul kam jenari manbanta anak beru. Ersenina sepemeren si pariban sepengalon rasadan karena kalimbu kami sembering bergana gunakan kata nandangi mama tua ay makana menghuli akak kami ibas gelar anak beru sembering bergana corong mi enda isakan kami man biak senina ay makana man kam kalimbu kami sembering bergana sini tergelar biak senina subuk sikutan hari bagi pelo cibeda halo gendu corong mi enda guna dan dandu nakan kata apa senina kami sembiring mergana ibaswari siriwinai golben ngadap ke Tuhan di bata tuhu-tuhu teman senina sembiring mergana Ceida kalateta getem kal tuhu pusuhta ibas penadingkan orang tua bapa kegelengenta sembiring mergana sajangan cari ikutkan pengidah kami kai sigo ibahan nunang lagi orang tuanta kam sinina kami krinana sembiring mergana bagai beras silih resturang kami krinana ibas ngara-ngara orang tua kegelengan tenda
terlebih-lebih pe ibas penakitna. Idah kami grinana lalit sitik pe si kurang si Bandu. Laboy kurang-kurang Indo. Rikut mata kami pengidah pe ersada grina Indo. Maka basienda pengarapan kami tetaplah jaga dusi gelahula keritri dah orang tua anta lanai jabu maka bagem teman senina Sembiring Mergana ibas berjumpan ta ibas warina makana enteran kita biak senina silin ibas kutanta lo cimena kata kuena kata tambahan pegaji-gaji kita apa yang kita sinabah tuhu pas paksa enda ceda dengan mogogop ya teta ibas perlausan orang tua seni kelengi kita membantu agi kami pelita dekku ibas orang tua antang gonadingkan kita tetap kamu gegeh tabah kamu tatap krina berunten maka malam matena kamu ngaji bapa gundari dekku maka persada krina arindu maka tuhu ibas kelausan orang tuan tenda pe kita pe tetap megegeh dengan pagu terkhusus peman Bandu guru edana kam sintrem guru biring kampe bagi persada arindu kelengi turun kenena guru edana maka ulah terida bengkila Sembiring Mergana lah dari rumah maka mawage nunggu kana kan man panggoron dunya bab Gun pemerain Sembiring Mergana jadi nak kutulikan siti darah kami aku rasi jamanena sebaya maka nanday si mupus iya si muda nanday mupus aku si tengah nanday si mupus isiraku si tua dagay kam senina kami Sembiring Mergana ibas paksena gejapkan kami maka kampe tuh ternyata kita tekan Bapak Nu senina kami Sembiring Mergana laos na dengan kita kami pe tidak kata kami sebab kami pe gagal nari lah sirang-sirang usul siya teradar ibas ngeluwain tapi suairas umur si bapa kami maka senina kami yang dapat gua ajar gua cawin mutua anak pe gua kriner dabu kempu pe gunteram
Jadi ibasyen naman kami seri. Aku pipageng antaram kumpu. Maka ning kami sekali nari manbando anak kami. Tentu waktu ngeluh dengan Bapak Nuenda raskam buai adar tinggi kena guna kiniulin di tengah-tengah keluarga, guna kedamaian di tengah-tengah keluarga ini. Maka ning kami Bapak Adu dipakai kendo, jalan kendo di tengah-tengah keluarga anu, di tengah-tengah jabulu. Maka ulah terkejap man bata. Maka senina kami nanggo lawas ngusirang kita. Sebab ia pernalinan aku menggak kalataiku. Kaya makalang ia lapi gawari namin rumah sakit. Minta berkat. Entah pagi aku laku bagai nataiku. Menggatiku bagai. Baka bagai menagay naku. Kami sembiri mergana. Rasmur sembiri. Pekena-kena hubungan antara kami. Pekena-kena ibas dahulu. Dia orang tua anu senina kami ngolaus nading kita. Enda ngupulong kami jenda belang. Bukan ni guru belas man Pak Ude belang. Bagian bulang, selamat jalan. Sehat kami Grina tadi kendu. Tadi kendulat dari rumah. Tunggu-tunggu. Teman senina kami Grina kami. Bagai peturang kami. Ijai bas kelausan orang tua kekerengan tenda. Tunggu-tunggu di secara manusia. Saya dah kalah saya adis ada orang tua kegelengan ta berkat nadingkan kita. Tapi bagaimana teman senina anak kami ningku sekali adi di batang gumindo musuh perjanjian Tuhan lana alik gugup pas kita tahan sebab sangat dube pinakit ibas daging gula bapantai nda guidah kami kap berusaha laku pengenasa na barisa gor tahun-tahun pia kurang kesehatan na arketik-ketik umur penggu berdua sebab kempu-kempu be gunterem. Bagaimana pagi pelita terbeluh kam sejarah-jaran kam jaidah ni jejak bapantene semua hulina enam pagi siman pelajaran tay bas pudi warenda maka ulah pagi penananan orang tua kegelengan tay nang berkat nadingkan kita terang lebih terem turang ta aina di kam tading ibas tanah karoy da pelita aina kami samar ganti orang tua kegerengan tenda anam jakaman asin tengah teman senina kam belum terbeluh ngep-ngep kerina anak kegerengan tenda bagai peres turang tak kerina anak maka bagi kata cara lebih dai tetaplah kita rasada dia orang tua kegelengan tenda gua berkat nadingkan kita. Maka bagaimana simbiak kami simbiring mergana berkat kam kutana kemuliaan jumpa kamar berginding seuh kam kudi bata bapa kami pikirnya sehat menjuah-juah keluarga tak tering kendu dan aku pela bobulu bilang sakarana selamat jalan seuh kam kudi bata
Bujur ras menjua-jua kita kerina. Ngolkel kami landak ertungku-tungku bekas penenah kendu bapa. Guangin ingkuman senina kue ras turangku. Si buru sembiringnya bapa sembiring mergana. Maka bagem pelita memanglah jenda kakatuanu. Kamu jadi sintua tengah-tengah jabu bapa sembiring mergana. Maka bagem senina turang buru sembiring. Kamu ngecakwakap baci jadi penggurun. Kam turang kami si buru sembiring. Ajari indu turang due turang. Kuidah selamenda ija kerna dahinta kerina tengah lo cimbenda adiningku temandu sendalana rakitikan ginting mergana ulamin nerdobakan idah do gintingnya si lo cimba ras kita ngarak-ngarak kali bubute kerina senina adi si kelengi kali bubute siara arak kali bubute tahdi kerenge keris rezeki kita luangkan waktu lagi sebab berikutkan kita kalak karung geluh bas dunia indah sikut tekna duang di bata sada di bata di surga sada di bata ni dahem kali bubuta bagem pelita pergereh ukur dua gi pegedang-gedang ukur dua gi ulamin sindohe jadi sindiker jadi indoh bagem ngecap pemindon kuman bandu beluk-beluk hiru koreagi sila beluk nanungkun kam sirasken bagem turang brus piring kerina terbeluh kam ngajari kami turang du sebab kamu cakap kami dati jadi penggurun tengah-tengah jabu bapa sembiring mergana bagaimana caku beluh nuri-nuri bapa sembiring mergana berkat kam dahinade ngursa darih du ngosikap kam du ngosenang kam du tading kelah pertendin du rumah guna ngarak-ngarak kami anak andu kempundu kelah kami sehat-sehat kerina kempundu pesek surah-surana sesekolahna kampe pinter dalinduku surga jumpa di bata bapa nandai beruginting gelah teh kami rukur gelah teh kami dalankan si mukuli ras turangku si beru sembiring ras ninaku sembiring mergana bagem ngancaku belur belas bapa nande sangap kami kerina tading kendu maka bagem ngancaku belas wakab li kita piga-piga dalanan jenda tambah hindu kata kuena ndai kam beruginting Usus na jenda kami ngerana man bandu agi kami kerina sembiring mergana ras buru sembiring agingku kematian adalah awal daripada kehidupan yang baru kita kalak Kristen dekku endam dalan jumpa restuhan endah katenda persingat membantang gelah ulah ceda kelateta ija bengkelenda lawus nggo kerina kita rejabu endah pe sikatakan bujur mentuan dekku manbandu susun lagi kami pelita tuh secara duniawi dekku ceda kelateta ibas kelausan mengkilenda Miuda ugaling ko nga puli impal ko yung nakrina Miuda
lepaskan deku. Tangislah. Bagi kelak Kristen deku, lepaskan. Saja ngenca, ibas kami nari tetap kelarapkan kami deku. Tandana tendu kelenger orang tua, persada kerina rindu deku. Udah. Terus lebih kamplita neku belum kamar ukur saja ngencareku ibasi Japan nape tetap pengendes mentuhan ngencadalan deku gelabahan jika mersada kerina tanda ada kita kelengate nandagi orang tua tandube. Tuh megogo kalau minat itu tapi kita kalah Kristen deku lah tertagangi kita kesah kematian endah dah setiap kita toto kehendak mula jadi mau bagi minta jadi kesah lalik sada pe manusia sing asup naganisa endah kerina nggo praten di bata deku sadang ca ngobalem kelate bengkilan daija maka kam kerina jenda persada-sadari hindu tanda nak kelang ate tanandang orang tua ngencabaan si pesah kami ija pagi kak ndu perlu kami baci reh kami mantandu kerina si penting enda ingat ndu resadalah kerina ari hindu ya dekku ya enda kata tambahan tambah hindu kamu lagi kami lanai kalkap aku belum teman senina bagaim teman senina uga belok ndo bagai turikan mananak tekrina bagai kokap rupa nindu maka bagai manakku teman bapana keturang bapana krina ersada-sadalah karindu belakang lu bagai ulah pagir penandanan bapandu ngelawas berkat dari di bata maka bagaim kalimbubu kami puang kami kerina silar dobangan entah ija kelagia sekali perbahanan kami si kurang mengenai bas pusuknu anda harus tabi kalau kami kalimbubu puang kami ulah kal sangkut ukurundu ulah kal teridah kari kami labeluk anak berudu maka sekari bas panggungdu turi kendulah karya jarindulah kami kari kerina maka bagaim kalimbubu kami bujur ras menjua-jua maka kami bagai bapak teman senina selamat jalan jumpa kamras di bata bujur ras menjua-jua bantak krina Ge pulung kita baswarenda pulung rate ceda erdandankan padan di bata ngusuhkeun naman kagelengan ta ema sembiring mergana ema kabagai mentandu krina sembiring mergana ras guru sembiring mergana lawas ngadap mentuhan basiang gocawir metua tentung buai ajar pedah hisih kena menbandu kerina dagai mendandu kerina sembiring mergana makalah penandan-nandan kari kekelengan tanggolawas nalingkan kita kami pegedang-gedang sa ajar singgusuh kena menbandu bas pusuhdu gelaklah penandan-nandan yang golawas nalingkan kita dagai bagaimana radu siya pulan bana kita kerina sebab dalan sini dalanina dalan simbelin ngosuh padan di bata menbana dagai bagaimana ning kami ibas gelaris pengalon radu siya pulan bana kita kerina berpengendes kita mentuhan gelah baswari sirhainda amin pe kita ngusirang ras kekelengan ta la penanda-nandaan regel kita kelangati di bata menbanta dagai bagai makata ibas kami nari
ibas gelar sepengalaon. Apa dengan Aku lah nahu aku belum ketua. Tapi bos Pak Sena lah dapat lang ketua. Maka ada rindu aku ketua nanangnya tena kerinana. Karena aginu pesa daulan dengan impatan sibur tarikan laos nadikan aku. Maka mama nu anakku sabar-sabarlah rugure. Maka minggu selaku aku babandu bertiwinari harus ada pagi hari nu aku sini lagi sini baru. Maka kampen aku lagi aja abang nu sisipan. Maka rekamku bertini guli-guli kami anakku. Maka tanda itu ke bawah nu kerina bertini. Maka sekali nari katakan mon Banu ketua. Selamat jalan mon Banu. Maka mon Banu anak kami. Bagaimana tadi ulah pagi lasada hari ini ras turang dua kerina teridah kami kerila belu kerpedah membantu anakku. Adik peminon gunaku dua anak kam bagaimana si tambah di tengah lakam karir ukur dua anakku nanangi tulang duwe nanangi kakan duwe kerinana. Maka sikap bagi pergeluta tadingkan kakak tuwe nanai. Maka aku melo girang sangarana si barwakem buzur memata kerin. Aku Predi berbelas satu kesiti membantu aku. Dijanai tahun 72 kujendaku nande berubah cakut nande ku ilu cimbenda. Ia mengajar-ngajari kami ras bibindu berubah ilu cimbenda. Jenadi turang singuda apa yang lebih karena aku lepuh ke ketua katakai kang yang cekumlaskan menanak due sebagai pipo brand due kakang muda beruginting laga sempat itu dikendupi men anak baik guru ginting lah sempat dikendu ketua Sembiring Mergana lapas kemerkat ketua Sembiring Mergana Iba Suarienda malam matendo jumpa kamras kakang muda Bro Ginting dua anak keding kendolat ndu persadaan ndu arih ndu nakku bangengini ndu adi arahap dandankan berubah arus sembiringe herbapa dandankan bergintinge anakku mama andu ni dua kengini du ketua tapi ngem kutri ken bandu
kam rasaku beri mamana ara andu kami Grina Ginting Mergana yahkan turang benaku latanulah kami terem merap endam kepindokan Bandu sehat-sehat kem Grina tadingkan kakak tua butur singgo sekenundai pas-pas Tuhan kelana ibas waris sirhenda banci ipakaikan kalimbubu kami Sembiring Mergana makarin kami ibas kelar anak beru dalam indu dagina manjar-ajar tetap dupeti jenazah mama tua kelana ibas kam negen KTP bas kesirangan res mama tua banci enda terlalukan kami subuk ibas kalimbubu kami bagai anak beru makaman Bandu sur jabatan kami salih kedu dagina gendang ta gena reh dagina natap peti jenazah kalimbubu selinas pemberian si paribanas pengelola sendalanan ngobanci dalan indu mama impal man Bandu kalimbubu kami Sembiring Mergana halo du dagina biak selina dus pemberian dus si paribanan dus pengelola sendalanan dus pelapang-lapang dalan putih jenazah mama tua ida gelana reh biak sirinadu guna dalan isa kutungan tengah putih jenazah mama tua ida dan kamu goida kami dalani resnatap mama tua indah kadarin kami bas gelar anak beru Sembiring Mergana dan kelala dengan edat si harus ditorosi kami acara kena ulang sakut ukur du dia gendeki kami genang du tabak kejuangan lahman kalimbubu kami Sembiring Mergana kan ulun Bandu sur jabatan kami membaci buku indu gendang ta Abu ya kubanci kakam kundul ku tengah-tengah jabundu jenari guna neruskan acara guna norusi acara sekamenda panggung acara menbanta anak beru subuk sikutan hari bagai peslu cimenda karena si benakan lebih bas tuan hari apa ikam sikutan hari benakan do jedalit kuakak hulina man Bandu teman kami si Locima lebih kakak tua impal hendak ngopulung kami Grina anak berundu impal hamba ini kurang belas permen kami Grina impal aku malam bagai ini nu kakak tua malam penakit kundai impal bagai ini Grina bagai gini duit Kau aku coba ras mungkin aku naik bagai gini duit kakak tua sehat permen kami Grina sini lagi sini baru tadi kenu kakak tua patut lebih katakan bujur man Tuhan
Perdadankan bias resep kuatena banci storosi acara demi acara ibas jabur guru pulungan nenda. Perdadankan mama tua leben nadikan kita. 3 tahun sengulewat ija ibas kelausan mami tengah-tengah jabu kalimbu kami sembiring mergana. Ibas karena pedalan benda utang adat sekang mena menandangi kami anak beru. Maka nanggor sada rindu kalimbu kami sembiring mergana. Gia kami terem si tading ibas kutalo cimbenda anak berundu. Ersada rindu sada katandu sada ukuran rindu nandangi kami tengah-tengah jabu kami. Erdadan sade mama impal tua kami nindu ibas jabundu lang situhuna rikutkan beberi siku baba lang ngabo sewajarna bagai tapi bagai dia erdadan kan ukur ngenda si mahuli si bas kamnari emang bagai mengalaukan kami emakanin kami. Terbeluhlah kamu tetap ngajari kami anak berundu citaring bas kutolo cimbenda. Mami tua, mami muda, ibas kam lause mama tua. Kami beberendu rasa anak du citaring lo cimbenda. Tuh rate ceda ibas klausen du. Sebab sitah kami mereda naring kam. Kalimbu kami dengan kam mama kami selaku kam sebagai tokoh ibas pendidikan ia rindu kami gua makan napas gua makan kegeluhan subuk ibas adat bagai subuk ibas persekolahan kami laka bagai peman kam krina impal kami ras nina truangku bagai permen kami krina lak taringan kam impal kami ciri beru rasenina kami belin pengharapan kami menbandu kai singgo iajarkan mama tua indah menbantah krina elah ipaki kendu gerang-gerang geluh do tambah-tambahan tersadalah ke arindu ibas katawari pak sape Sembiring mila ugangen ning kuman permen ku sintermai ketua halo ya ketua ugangen ning kuman permen sedih lagi sedih berwe ketua maka bagai kamar harus permen dua bagai ini du impal kayak nage jajar bagai ini du impal maka bagai impal ular marah-marah maka bagai impal selamat jalan kamu kudiu bapak selamat jalan pal. Perpulungan si Muhammad, perpulungan si Kilang ini Tuhan. Pertama-tama lebih bujur si katakan Tuhan di Batang, sebab bijah bekas pengarang-arangna banci kita dek mujuah-juah baswari sudah hendak. Mama sembiring mergana. Katakan ai si ku belaskan mama bapak bokap kata do siapa ini si ku pesel mananak doy man silih kami ugani kur belas mama ugani kur belas mamin bergenteng
lanai kau aku belum uganganku mama azari aku nanai berungiti ngarak-ngarak pertendindo mama ngarang-ngarang pertendiduman anak dua mama magar turi ukurna ambil anak kiaras kali bubu buang kami mama langit narban menghul nandai berugenti maka pulau ukur nadat aduh impal biar kali-kali bubutasin goyang maka bagai membantu kalimu kami Sembiring Mergana Paipi Kamelar Doba azar hidup kami kalimu bu adi idahan dulatang tang biskal kami tegor duk kalimu bu ulang kami segan bapak kami Mama, adik jumpa pagi aku ras kakak tua. Kata kai ku katakan, kata du siapa aku pesan, Mama, bapakku. Ajari du kami krina kera. Maka belum kami pesan sama mama. Aku masih beri mengerana, bujur. Banci dengan kita bersada arir, sada ukur libas dengan indah. Kakak tua, gua ini ku kakak tua. Muka kam jumpa. Rasa dasar dan roganda kakak tua. Uganganinku melaskan kat menendangi permen kami si remai turang. Kena si ajar-ajar ras permen dua bagai nenidu kakak tua. Kakak tua. Ugang ni kakak tua nang kakak tua kakak tua selamat jalan kakak tua bujur milala bergada aku gomal kalatan aku jumpa restoran di negara bapa bagai turun tua aku raya rugi tidak dirugai turun lana diri kelawar turun apa yang kenal baik kulamu turun situa turun ala sedih turun maka saya sehat permen kami sinilah
Rasi di ruang dari kamai turang Rasi harkem puntai kerina turang man pengurun kami kakak tua maka menjuaju wakrina permen kami kading kena turang maka wage turang lanaya kureku pokok mangandai ninungai turang situa Ibas Kelawasan Katua, Ibas Pak Saenda, kami Krina, anak perundu nikut sekali, persada-sada Arihnu, Ibas penadingkan kakak tua, Rai penggong rana karena mekapkan sempuyak ketua si Lau Cimpa kamla melumang nina, makana ipupuk dulah Krina. Kai singkui suan kan katua inda ibas pak saya geluh dengar gelah halu bage ibas kepenadingkan katua inda pe pagi malam matendu krina terlebih kam permen kami si dilaki resi diberu si tading gigi lo cimpa inda maka ibas penadingkan katua inda pe persada-sada lah arindu krina anakku gelah malam matendu malam pe ate kami krina anak berudu katua uga geningku katua nadangin permen kami ay katua aku ngawalo wataiku goda aku dahi dandu sisa danyo kanangin kakatua selamat jalan kakatua sukamku di mata mama fujur tapi tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Ija ibas Klausen abang tua turang kami meliala mergana tetap berikan Tuhan kesehatan rasada ari maka baci kita pulung ijamburenda guna betugungkan acara adat pengkuburan turang kami sintua turang meliala mergana ugani kudema turang ugani kunurikan zaman kerina permen kami hendak turang Harsa ada arindu kerina permen ibas laus turang kami endah tuh sedang kalpu sultan di ibas laus orang tuata ibas kepijitan ukur ta permen lalaplah kamar pengenas mantuhan ulah kamar lupa toto permen ibas toto 12 kenlah rusur turang kami meliala mergana gelah isikapkan Tuhan ingan si meganjangna ingan isi belah Tuhan gelah malam kelate turang kami indah resada kerina arih keina tur permen kami ulah ibas kelausan turang kami indah lanai resada arih kena bagi segel gelenda gelah malam mate kami kerina bibi-bibi duna tapsa permen ngandung pekam kerina permen kami bagi pengandung kalak Kristen lah kam kerina permen gelah Bapak tamliala mergana ku ingan serasa lalap bujur sembiring mergana nandai buru ginting engko malam kelaten nandai
kulatin du bapa. Meriah kelakam du nandai biru ginting. Nguka kamrus bapa kami sembiring merganai nandai. Nandai sadan yoga. Nandai Ersada rindu kerina anakku. Si keleng-kelengan kam teman nandaina. Si keleng-kelengan kam turang bapana. Nindungi ngaloya aku bapa. Turang sembiring mergana. Nandai beruginti. Kap kebagin doi ras turang doi kerina. Aran nandaina. Nindungi Nandai beruginting. Nandai sadan yoga. Sepagi sekolah kempu koi kerina. Lampas sembelin sikiti denga. Surah-surah nasi sekolah denga. Bagi kelengini indu nandai beruginting. Bagi kelengini indu bapa sembiring mergana. Nandai beruginting. Kusikan kalman turang sintuan dai Nandai maka terah kalatay nanginan kami anak andai keri Nandai berugiting Nandai ajari berutarikan mairas berugiting ay Nandai Ya. Bapak, miser kita naik tanah siabang-abang nari nakku. Pinter kita ku tanah laut Ciba. Kita ikan baban geluh tanahku. Miser mendai nganta. Amin bagai gia. Enterem bapanu, enterem turangu, enterem mamadu ras bibindu tanah laut Ciba nakku. Terlebih-lebih tading kami laut Ciba. Kesain dupe sada kesain ras nini karau du anakku. Maka diberkat aku pagi. Adi meriah ukur dua anak kamu. Jamu dunari ateku berkat nindu bapa. Kerina kami anak-anakmu. Tersadari kami bapa. Sahkan kami pedahmu. Malamlah hati pertenindu bapa. Nandai beruginting. Pesah kami pedah bapa semiring mergana nandai. Maka ngarak-ngarak pertendindu. Gelah aku pe. Ras turang siuda si tading laut Ciba. Tetap ngasuh. Terpenggurun nang dangi sebuyak seninana. Rasa angkap geluh tak sini bahan membelot Ciba nandai. Gelau lakal nandan kamlah nairu. Mah nandai Bapa lanai pagi ku tenang kentambar ku turang bapa na lanai pagi ku tenang kan kuning ku anak sintengok ni du bapa ku bapa adik gal bagai bapa melawan kencang aku naruhkan tambar doi bapa miskol kam jungut bapa endap pagi naik ku jungu tila naik pagi aku kurwandunda aiban gosahkan do sura-sura kunindu bapa menjuah-juah kami keri natadingkan do bapa. Aku teleponi mesui petakalku anak si udah di dua Adi rekam pagi ku kebanjangan dananku
ibas bapadun bilala mergana iloci magalau-galau kam bagaikan iduman baku Bapak terbelokal kaman ang siuna arpagurun kaman kakadusi dua arpagurun kaman turang dusi dua bagai gini dompet aku Bapak mamaku malam kalatay kunindungay mamaku sehat-sehat kal turang doy ko tading kanindungay mama bapakku bagai peras permen perpulungan sirat ceda bujur dengan si katakan mantuhan ibas cigarna warienda amina triluh-hiluh dia kita itadingkan bapanta sembiring mergana mama bapakku bapak mama kata kaing ikut turik nang dange sembiring mergana karena tading kendui mama kata kaing ikut turik nang dangin adaya dangko berasa merek taring kendai bapak semerek mergana bapak aku bapak ada yang gak berkat mama semerek mergana rasana pagyarindu kare naturang rasana rindu ina sehat-sehat karena kan taringkan mama seberang mergana makai ape malam bagiate natap tanah di batana rekare ina semerek mergana selama jalan bapa sekamku di mata mama semerek mergana malam matiku nindungnya pulang Baba aku ke Jakarta nindung beredar telepon pulang Endah aku lanai ke Jakarta dari nindungnya pulang Lanai lihat sinuswi kundai Enggak meriah ukur ku jumpa rasiting mana nindungi pulang Pas waris si pagi kita komemenatran rupa rastran sora bagai pekam anak buru menteri balani mancarandar
manda anak berundai dan melalang enda acara si harus si toro si sidung ibas wari senah makana si baleng-baleng ibas ukur kaulah sanggup-sanggup ukur ka makanin kami protokol ibas gelar anak beru makana sekali ibas buku kentang si begi-begi makana sekali ibas buku kentang ngadi medal kita lanak ngadi medal ukur ta pinter ibas lausen mama tua enda makana manpadu sang jabatan kami gobaci buku indu gendang ta Dabu, goka kita banci kujabuta